turagushimiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima dufite ukabana bawe. Turagushimiye cyane ko duteye iteka ukatugeza kuri igenekerezo rigiye kuba irya mbere ryugurura iminsi 40 isozera uyu mwaka, ikazoduhuza n'ubudangarwa bwo kuzotangura umwaka ukurikira wa mwaka uzoza uzana ubwuzure bw'imigisha watugeneye ukidihungurira mu mafyigo y'abatwibarutse. Dawe wacu Yesu byagiye mu ijuru, ni wowe se w'umwami wacu Yesu Kristo, urakaninazo cyane kubyo wakoreye ubuzima bwacu no kubyo ugiye gukora. Iki gihe twacyamanye nk'icy'ubuhanuzi, iki gihe twacyamanye nk'igihe cy'ubudahangara. Twinjiye muri iyi minsi turi mu buzima butandukanye, ariko icyo nemera, icyo shingira nawe, nuko uje kuri iki gicaniro azohava asanganguye ibindi bicaniro byose byari byararemereje ubuzima bwiwe. Kubera ikinabyemera mukama, nuko Kristo yatubwiye ngo nimusenga mugasenga n'umutima wize ko Imana ari nke n'ubushobozi, muzosozere gusenga mushimira Imana ko ibyo mwayisabye byose yabibahaye. Matayo yarabyanditse, narabisobanukiwe. Narenda gushimiye ko muri iyi minsi ugiye kudukiza uburwayi butandukanye. Ndagushimiye ko muri iyi minsi ugiye kutubohora ku mivumo itandukanye. Ndagushimiye ko muri iyi minsi ugiye kuduteturura ku bimaramare bitandukanye. Ndagushimiye ko muri iyi minsi ugiye kudukura nk'ibisuzuguriro ukadutandukanya n'inzangano n'ibyangiro, ukaduhuza n'urukundo n'igikundiro, kandi ko muri iyi minsi ugiye kudukura ko amadeni atandukanye, na cyane ko iyi minsi itanguriwe n'umunsi twasozereye ko amasengesho yo gusaba Imana ngo iturire imyenda kandi twishiritse. Yesu Kristo mukozi mwiza, tutari kumwe nawe nta kimwe twakwishoboza. Tudasengeye mu izina ryawe, amasengesho yacu niyo kumvirwa. Igicaniro cyacu icyogira umugisha. Turagusabye Yesu, uzubane n'abantu bose, abafise imvune z'imitima, abafise imibabaro, abafise agahinda, abafise intuntu, abafise ubukene, abafise uburwayi butandukanye. Twese tugendane nawe kuri umwami, ukaba umukiza, ukaba umucunguzi, uzotugirire neza byose. Abakobwa batanguranye isezerano ry'uko botabarwa kuri iki gicaniro cy'iminsi 40, tugiye kuguma dushira ku imibavu yacu. Yesu ubatabara. Babwira ngo tucyabuke mu mwaka wa 2026 tubona gacu, imvugo yabo yumve, ugusaba kwabo kumva. Abasore, abagabo, abagore, abacari, abacaga, abakozi, abakoresha, abagwayi, abakomeye, ingumba, ababyeyi, umwe wese mu mutwaro wiwe, abashomeri n'abanyakazi. Mukama Yesu, turabigiza nyagora ku ngoma, turabigiza mwami w'abantu, turabigiza muganga w'abaganga, turabigiza mushobora byose. Iyi minsi 40 turakwemere ko tutazitera ijeke no mu kanwa na gatoya, tuzisuzuma kandi tuzofata umwanzuro wo kwisubirako. Urakoze kugiye kubikorera ubuntu bwawe, urakoze kugiye kubikorera imbabazi zawe,
urakoze kugiye kubiduhera mu bubasha bw'amaraso ya Miranda iyo yadutsiyora akadutandukanya n'ibisokuru bibi byose iyo yadutsiyora akadutandukanya n'ibyaha n'ibyago byose tukabohokera kwidegembya no kuyoborwa na Mutima Mweranda akorera mu batunganiye mu ijambo ry'Imana. Mana Mutima Mweranda mugisha ijambo ry'Imana turagusabye ugendane natwe mu rugendo rw'iminsi 40 kuko uwa mbere yarakoze ku mugaragaro muri ubwuzuye bushasha ni Yesu Kristo ngo amaze kubatizwa amaze kugaragara ko ari umukristo amaze kugaragara ko ari Imana amaze kugaragara yarabatije muri Yorodani abatirije ngo yuzuye Mutima Mweranda ajanwa mu bugaragwa ko gerageza ngo ariko abamarayika baramukorera natwe tumaze iminsi ducana ibicanira tumaze iminsi twubakura imigomukamo kandi ndabizi neza ko tutazosubira inyuma ko tutazigera duhengeshanya kugerageresha Imana ibijanye ibishingiye ku itegeko ryayo niyo mpamvu tuzi ko iyi minsi 40 hari ikigiye kumara ku buzima bwacu ubu n'urugendo tugiye guhagurukiramwo kugira ngo duhagurutse umwose ave mu buzima bwacu duhagurutse ubukene buve mu buzima bwacu duhagurutse imibabaro ive mu buzima bwacu duhagurutse agahinda kave mu buzima bwacu duhagurutse inabi ive mu mibereho yacu duhagurutse ineza ive mu ijuru ize muri twebwe ubutunzi buve kwa data buze muri twebwe amagara meza ave kuri Kristo aze muri twebwe igikundiro kive ku butatu bw'Imana mwerdende bize kuri twebwe ubwenge n'ubwitonzi bihaguruke bize bisanganirwe bigumbikwe n'amarangamutima yacu gukiminduka zitangure zitugaragarire ko kuko turi abana b'Imana turi abana bamushobora byose twisigiye ko iyi minsi tugiye guhimbagwa tugiye gutabagwa tugiye gukorwa kwa gacinyizo tugiye gukorwa kw'ibisuzuguriro mu izina rya Yesu Kristo zeze naturi neza kuri twebwe ubwoko bw'Imana amen 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 Alleluia kuko igihe kinini twarize turi mu butayu Imana ikatwumva iyi minsi ije kugendana natwe kugira ngo itumare intimba kuko twarize turi mu bugaragu Imana ikumva kurira kwacu iyi minsi Imana yagurukiye kugendana natwe iturinda nk'uko yarinze abanyisirayeli idutabara nk'uko yatabaye abanyisirayeli itubora nk'uko yatubohoye abanyisirayeli itugirira neza nk'uko yabikoreye abanyisirayeli kandi cyane igihugu cy'icitegererezo kugira ngo bigaragaze ko Imana idufise ko urukundo none tubwizere dore tuze ugicaniro dufise umutima wuzuye n'Imana umutima unogeye Imana umutima uhimbaye Imana umutima wuzuye n'Imana umuremyi Imana umushobora byose amen amen akashala bekunda nabi kanda gukunda cyane rose ndagukunda cyane kama tugire Kristo bakundwa umukama aho muri ku mpande z'isi ndabaramukije amahoro ya Yesu Kristo urukundo rw'Imana inema ububasha ubushobozi ubutware ubuyobozi n'ubudangarwa bwa Mutima w'Imana akorera muri twebwe biganze mu buzima bwacu bidutandukanye n'icitwa inabi cyose biduhuze n'ineza ikomoka mu bwami bw'ijuru gutyo tubohokere guhezagirwa amen. ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ijambo rikiza ijambo ribohora uko duhejeje kubisengeramo uyu n'umunsi wa mbere ntari genekerezo rya 21
ni umunsi wa mbere ariko uwo munsi ubaye wa mbere kubera iki ubaye wa mbere kuko wugururiye iyindi minsi itari mike kandi atari myinshi yo kugenda twisuzuma tukihuza n'ububasha bw'Imana yo kugenda twisuzuma tukihuza n'ubushobozi n'ubudahangarwa bwo butatugirana Imana imwe rudende yo kugenda twisuzuma tukitandukanya n'icitwa ibisuzuguriro byose no kugenda twisuzuma tukihuza n'ububasha bwa mushobora byose kubera ubundi iminsi 40 uri kuraraba abasenze iminsi 40 nabwo usanga ari benshi iminsi 40 turayifise kwikimenyetso abanyisirayeli mu gihe bava mu buja mu nzu y'ubuja mu buja bwa Misiri tubona ko bamaze imyaka 40 bari mu bugaragu tukabona ko impamvu bamaze imyaka 40 uyasikwe ryabo oya Imana yari yabishize mu ntego ko biri iravuga ngo Imana yabikoze kugira ngo ibageze irabe ko no mu gihe directement ubwo nyene itabahaye ibyo bayisake ko bashobora kuguma bayubaha bakaguma bibuka ibitangaza yabakoreye yumvikana ko iyi minsi 40 ushobora kuba guhera mu ntango z'umwaka ari muri bya bintu 12 twandika tukeneye ko mukama ukabatana kimwe urabona ko nagacu uri umukobwa birangiye umwaka watanguye ata fiancé birangiye n'ubundi arukonye umwaka watanguye ata samari hari birangiye arukonye umwaka watanguye itanga icya 10 ngaho n'ubundi waragitanze niyugeze ujyajyanye Imana mugabwe wasabye bwabugwayi yamadeni bikiri kwa kundi byo bintu Imana irashobora kwicecekera idacecetse umwanya munini ibibona ingene uja kubaho ibibona ingene uja kumererwa ariko ishaka kukwereka ubudahangarwa bwayo mu buzima bwawe bwa buri munsi Imana ishobora kubireka bikaba atakindi ishaka gushika ko gusa ari kugira ngo irabe kugene uyizigiye ko narababwiye ikizohesha agaciro ubuzima bwawe bw'ejo haza ni inyifato y'ubuzima bwawe uyu munsi ikizohesha agaciro ubuzima bwawe bw'ejo haza ni confidence nuko wiyumva nuko wifata mu buzima bw'uyu munsi iki gihe rero twinjiyemo tugiye kukibyaza umusaruro kuko abanyisirayeli nawe byaruko Imana yari yabayishije hagati gusa mugabe intango yari yayiberetse kandi n'iherezo yari basezeraniye yumvikana ko arawutanguriye ariho n'amasezerano y'ibyo ugomba gushikako none ndakwibaritse murumuna wanje werutse niwe yavuze ngo hari abantu bisonzesha bagapunguka ibiro gusa ataco bazamutse mu mwuka wabo kandi nongera ndabibutse ko intego y'amafungo si ugufunga ibyo kurya nimba wabifunga ntihagire icyo uzana ku gicaniro ntihagire umugwayi urabanega urashaka wireke urabirya kuko umubiri wawe urabikeneye kuko ikizohesha agaciro amafungo yawe n'uburyo umwuka wawe amarangamutima yawe azozamuka bitari uko ushaka wirire winywere we gusa wirinde icyo cyose Imana yanga namuziko mu gihugu dukeneye intwari mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'ibigaragara turazifise ariko mu buryo bw'umwuka muri cya gitereko cy'ibwiza dukeneye mbabwije ukuri turakeneye intwari turakeneye abantu bapfukama bagasenga Imana igahindura imibereho y'igihugu cyacu turakeneye abantu bigisha ijambo ry'Imana imitekerereze y'ubwoko bw'Imana ko by'ukuri igahinduka kamabwira kakoko mukamfatire nk'abo ubundi nimba ingozi zokomeza zigasambuka twapfukama tugasaba Imana ngo rabukundi uri bubigenze niyo mpamvu imisore mwinjiye muri amasengesho mubwiriza gusesangura amateka niburi y'ibisokuru bitatu biri imbere yawe
iso sogokuru na sogokuruza awe byoroshye kumenya amateka yawe ugaheza ugasesangura ukamenya impamvu iwanyu muborego mudahuza mutubaka mutuzoza inshingano ntabwo uri umukobwa ukaba uzi kurisha inyakara ukaba uzi kuvuga nabi urugo nk'urwawe ntabwo turi ko turasengera uzoja kuruturira uzoza kuzuza imivumo turi gusengera urugo rw'abakobwa bamaze kwisobanukirwa turi gusengera urubyaro rw'abagore avuga ati mana nzomukurerera sinzovuga ngo ndamureze ngaho nakamutsi ko ari ababyeyi mufatira muri interineti bateyanyu bikaba ko muhindira abana banyu umwana w'umukobwa wagakwiza imyaka 15 atazi kwemesura ikariso izo mbyaro byose ibyo turi gusaba ibyo biruzuye n'abapfumu barabitanga kubera iki niyo wagiye kuraguza imana iricecekera kubwera ubumana bwawe bubashe bwawe kavuga ati reka ndazi ko azokudihisha umubabaro nawe undi musi ukazoza ukatura kuri umunyabyaha ngahita nkirondera igitambo muri abo nyene abakristo duhagurukanye muri aya masengesho niba abakristo babirambiwe ibiki ubutindi ibiki ubukene ibiki ibyaha ibiki kujuragirika ibiki kuvangatiranya abakristo duhagurukanye sindaya z'umwuga abakristo duhagurukanye si babandi bavanganikisha amarangamutima ubizi ko ejo urumwigisha w'ijambo ry'Imana motive ngo nukeje uzigisha kwihangana uyu munsi ntuborego kubera ko utobiheba burundu saba Imana igwaho wigisha iminsi 21 ikurikirana nabahora ubwipfunga bucye wigisha bikemera ntuzongera uri umuserukizi w'abandi ngo nuko wate muguru muhere uri umuherekeza wizamenyanga yawukorera mu aya masengesho se turi kujana n'abana vuga ati niko koko byavutswe kandi n'abantu bavuga mugabo nagerageje kubiyabira karanga ingo wewe sinanguri kuratera mugabo wari yakiriye witerijeke rufate ko wize ukigishwa n'ijambo ry'Imana nigihagaruka ukigifise ikisige cyo kugenda na bene sikeo baravuga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa Actes Apôtres 19 kubera ko muri bo bari bashize mu mutwe ko bagirizwa kuzovuga mu izina rya Yesu Kristo bikumva hari amashetani mutazirukana hari inyatsi mutazirukana hari ingwara mutazosengera ngo zikire hari ibivumo hari uburyarya butazova mu miryango yayo ngo nuko muvuze ngo mu izina rya Yesu Kristo hari biri musi y'amasezerano ngaho hari bizoza bikaberurira ati muntize ndabere bene sike baravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo Paul aravuga ni mugende amashetani arasoma n'akanwa aravuga ngo Paul turamuzi Yesu Kristo turamuzi namwe muri bande arabagazagura inzara arabubahuka iki gihe tugiye kugenderamwo ntabwo ari igihe cy'ibisenza ni igihe cyo kuvuga uti guhoraneshwa n'abahungu bambengera baza kurunguruka mu bwongo bwanje ambaza ngurankunda nkambwira ngo ego ndamukunda garangira kabiri sinongere kumubona ndakirambiwe ico gihe yes kini igihe cyo kuvuga kubona mu muryango runaka ndimo kominote runaka ndimo ku kazi ndimo banya banza wisuzume kwanza na ruhari wifishemo nuri munwa nuri karyamye nditariwa si wowe inabayaza nusanga atari umenye ngo hari gisokoro k'Imana turaje kugiturira turaje kubaka ikindi gisokoro gishasha iyi minsi 40 uri kurara umunyisirayeli Imana ni yahagurutse muhagurutse imyaka umunyisirayeli yaramaze ngo animi niyo yaminiye katebe gashikira Imana tuyitse ariko turayirefera ku myaka Musa yaramaze kwa Yetiro yahagurutse nk'ugomba gucungura mwene wabo nk'ugomba gucungura mwene se nk'ugomba gucungura umunyisirayeli
ariko akabikorana umujinya akabikorana karani ngo akabona umunyisirayeli ariko arahohoterwa n'umunyamisiri. Musa ko yari ingabo yo ku kirimba kwa Farawo. Murazi ko yari yarerewe kwa Farawo. Aravuga ati ibyo bamugiriye ngo aramutora aramwica. Shimwa na muhambisha imwe. Musa yogera gusanga abavukanye bariko baragwana. Babwiye ati namwe mupfiki. Baramubwira ngo ugomba kuduhotera ko hote munyamishi. Musa agira ubwoba ati nono babimenye baranyica. Arahungira Mediyane kwa Yetiro. Aharongorera umukobwa wa Yetiro Zipora amubyara ko abahungu babiri Girishoni na mwene wabo. Musa Imana yavura musanga. Myaka 40 Musa yamaze Mediyane niyo myaka 40 dushaka kugeranya n'iminiho yani wa n'umunyisirayeli. Kandi iyo myaka 40 Imana yibakurugezo gukubahisha agati mugabirikira bapima kugira ngo irabe yuko bazoyubaha no mu kibintu bitameze neza. Beshi muri bo barapfuye bishwe niki uri kuraraba nk'abantu bagiye bapfa cyari cya bwari busambanye bari bafise karande busambanye ase karande busambanye urayi mu yarasambanye utasambanye n'Isahaki urayi yarabye kuri Agayi. Abakabiri bapfuye gwari kwidodomba kurondera igiti mu bundi buryo baziziki bazizicaca Rubeni yumva umenga nigaraga ryakoronga jya kurira uburiri bwasi arongora biro inshoreke ya Yakobo. Abo ni bakora ni ba Bilamu. Nukuvuga iki gihe rero ni gihe cyo guhagarara kuri buri kantu kamwe kose. Ubundi yaba byakunda iki gihe cyo bayigiye cyo kugira ubundi mwete akandi karyo kuko imbere y'ukuryama usiga umugabo wawe ugasiga umugore wawe ugasiga abana bawe ikamfatire ku mukenyetsi nkanje ukavuga uti ndinde who I am nzova mwiki gihe nabaye ngo mfise mu ruharuru niki nokora ngo mve muri ibi bintu bitambesha agaciro bidahisha Imana icyubahiro. Uri muri bwiza ukavuga uti niki nokora ngo nzogumana amasexe mve mu bwiza nje mu bundi nkuko biri ibiture kurira. Yohani 1:16 arabivuga. Yohani nkuru nziza Qur'ani yanditse byinshi. Nziza Yesu Kristo yanditse na Yohani. Kinicho gihe turi. Kinigihe cyo guhanya buri kintu cyose kitabibwe na Data. Ikinigihe cyo gigishingiye ku itegeko ry'Imana. Niba wacigishije gishire mu ngiro nupinga ushingiye kuri shimi wizi ndetse asokirite nizo tugiye gusanga ngo ko zara tunanije ariko igihe twinjiyemo ni gihe cy'imbabazi. Iyi minsi 40 Imana ibonye ibyaha Niniva yakoze. Imana yayitumye ko muhanuzi Yonasi ariko nawe yarafise amateka mabi. Tuzobiganira ko ngene hari abantu twatumwe ko ari abagabo babwiza kuturongora tutigeze duhuza amaso kubera iki kandi abo twace duhuza amaso byaratunanije. Ngene hari abagore babwirizwa kuzogaragara nk'imbavu zacu ariko byarasi kubera iki byabicanira. Tuzobibona buzitwari gukora harabwirizwa gutuma dosiye yacu yavasa nibatubonye harabwiza kudukura ko umugisha w'amafaranga nibatubonye kweri iki byabicanira. Tuzobibona kuko iyi minsi 40 iragaragaza kandi ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana ko inyuma y'iminsi 40 izohonya Niniva nitisubirako ariko kubw'ubudahangarwa bw'Imana cyane ku buryo bw'umwihariko ko bushingiye ku muwe urukundo n'imbabazi idufitiye kukidashaka gutakaza ubugingo nabo mu kiretse bwari gutakara. Imana ituma umuhanuzi wayo kumbe yikoze ku muhanuzi w'umunyabikomere ajya guhusha inzira ariko kuko Imana yari yamaze kurivumera ko Niniva yisubiraga imbabazi. Umwami wa Niniva kumwe n'abandi banyiniva bagize irindi yerekwa. Yonasi
bakirgiye ushari cica babwiye abwira ati murapfuye muratikiye murahonye yabwiye ico bari bukora nabo bakira ko bamenya ko basobanuka ko Imana ya Isirayeli ikunda ibitambo ikunda amashikano irayakunda irayakeneye nubona ibyo bigerageje umutima wawe uzomeye uti namaze kuba mu bwoko bw'abanyabisuzuguriro kubera iki nta handi uzokora icubero c'Imana ushingiye mu mashikanwa no mu kumvira itegeko ryayo ukayigerageresha ibyo yaguhaye irabikunda pe iranabipfuhira pe tuzogenda tubiganira uko umugabo apfuhira umugore wiwe niko n'Imana ipfuhira twebwe abana bayo kubwiye dukeneye ko ibyashize ati ni mu gihe tuta nayo nti baratabawe Yesu Kristo ngo amaze kubatizwa muri Yorodani Matayo 4 Mariko 1 na Luka 4 niyo bivuga Yesu Kristo amaze kubatizwa muri Yorodani ngo yuzuye mutima mweranda amuyoborera mu bugaragwa warika abamarika bari ngo bagomba bamukorera marika bivuga mu majambo makene mugabo Matayo na Luka barabidetaye n'atari cyane ariye iyo misi 40 iri hagati yo kumenyekana kwa Yesu Kristo ikaba hagati kandi yo kuduzwikarade kwa Yesu Kristo oye kugeragezwa yaratsinze yagaragaje mu buryo bw'umubiri bw'umutima hose yaratsinze kwagerageje ku byo kurya imbaraga z'umubiri yageragezwa ku cyubahiro wikorore ageragezwa no ku ndangako ibyo bintu byose nimutaza ngo duhagurukire Imana yaturemeye turi guhomba hagati twarahanye nyegeje yumenya ko ubugore bwa buzogene koko ari bari kuvuga uti akamenda rindiriye dawo ko byogenda ariko kucama hagati twarahanyegejwe kandi nibanga ishingiye ku budangarwa bw'Imana mugabo byumve ngo Kristo avuye kugeragezwa yagize igikondo yabigishwa batangura kumukurikira atangura gushira habona icyo yaremewe cyapfukiye nawe byumve ngo iyi misi ngiye gusenga iyi misi 40 izorangira ikibaro c'Imana cyaganje muri je ubudangago bwa rudasumbwa bwamaze gukorera muri je inema nyine ijuru n'isi yamaze kuntandukanya n'ibisuzuguriro by'ubwoko bwose aha niho tugiye guhora tugira amasengesho afise intego yo kudutandukanya gudufatanura n'ibyo byose byadufatafatiye mu bukene mu kwangirika mu mibabaro mu bukenyuka no mu bindi bisigura ko ari amasengesho yo kwifatanura kwitandukanya iki gihe nanuti ndagitware gute ndakigenje gute gitware ngigihe cyo kugirirwa imbabazi kuko mu mbabazi duhabwa urubyaro mu mbabazi duhabwa ubwenge mu mbabazi duhabwa ubutunzi mu mbabazi duhabwa ubweranda mu mbabazi turashumburwa kandi abakaroreye kugira mu cyumve neza imbere ko tuganira ubundi hariho ubusho turi bw'abakristo dufungiwe ubusho bw'abarozi imyaka myinshi utarongo kugira hari ubusho dufungiwemo tubwiza kwitandukanya nabwo hari biziriko biboshe imibereho yacu myiza iki gihe gituma ukwiye kucitirira imbabazi nuko mu mbabazi ariho turongera ubutunzi bw'ubwoko bwose kuko ntidufise imitwaro yawe wanditse yandike yemwe uyishunguruke nutinye ngo mama akomera Kristo n'umutima ntarayumva ntarayisoma no muriko muri kokera mwini muyandike
Yehoshafati yakoranye urudandazwa business n'uwitwa Ahazi umwami wa Samariya mu ngo Ahabu. Akazi yari afise imivumo itamwemerera ko urudandaza rw'umwerego dandazwa rw'umwerego. Mugabo Yehoshafati yari afise amasezerano afise igiciro cy'umukamo kimwemerera ko adandaza kandi agatunga. Abo bantu babiri ninde bwiriza kuzoga nyinzahabu ko bashize hamwe mitahe ngo bakorera hamwe biragenda gute? Undi avuga ngo yama negative ari menshi result ucutura negative, yama positive ari menshi result ugapora positive. Iyo bingana negative na positive bitanga negative. Imana mu budahangarwa bwayo iteza uruhombo iyo business yabo y'ukwakira ubwato bagashira mu izahabu bakashira muri Afrika n'ibyo bindi bihugu. Bamaze kurangura ubwato buribira inzahabu zigwa mu mazi. Yehoshafati yaciye agenda kwitwara ku Mana abwira ati mbwira ubwene nakubyagenya kimwe muri 10 simbyagenge kandi nagize twigoro none ni gute nzaho zanje bazimenye. Mana ambwira ati wewe wifatanije n'umwasi wanje ufise umuvumo rero ibyanje ntibijyano hari imivumo kinige cyo kwitanduka. Mana ambwira ati nibitandukanye zo gushumbusha kinige cyo kwitandukanye ugashumbusha. Niyo mpamvu ari igihe cy'imbabazi. Iki gihe Bibiliya kivuga muri Isaya 30 bereka umurongo wa 18. Imana yavuga ngo nico gituma umukama arindiriye igihe cyo kubagirira imbabazi. Iki ni igihe cy'uko tugirirwa imbabazi tugakugwa kw'ibyonyi bitandukanye. Tugakugwa kw'iminaniro itandukanye, tugakugwa kw'imibabaro itandukanye. Ngo umukama nico gituma zohaguruka akatugirira impuhwe kuko umukama ari Imana y'ubutungane. Harahiriwe abo bose bamwizigiye bakuru abo mukama. Kinigiye cyo kwizikira Imana tugakugwa kw'ibyonyi bye. Iki gihe rero bantu mu Yerusalemu bantu murondera amahoro y'umukama nimuzoba mugisubira kurira vuga ngo tuje kwitandukanya no kurira. Imana izotugirira imbabazi nitwayitabaza izotwumva kandi izotwishura turabahigwe. Ngo mu marushwa azotubako muri iki gihe umukama azoduha umukate aduhe n'amazi yo kunywa igihe tuzoba tuyakeneye. Ngo amatwi yanyu azokumva ijambo riturutse inyuma yanyu rivuga ngo iyo niyo nzira gikurikire muje buryo cyangwa muje wafu kwagukirwa.
Muzoraba nk'umwanda ifeza isinze ku bishusho byanyu bibaje, cyo kimwe n'izahabu isize ku bishusho byanyu bikozwe mu cyuma gishongesheje. Muzoraba nk'umwanda ifeza isize ku bishusho byanyu bibaje, cyo kimwe n'izahabu isize ku bishusho yanyu bikozwe mu cyuma gishongesheje. Urabita nk'uwuta umwavu ubibwira uti wa mwanda we, ibintu byose bimurikiwe byo mwakuye ku bapfumu, byo mwakuye mu busambanyi. Akari mucye mujya kumanagura amabati y'amazu. Imana igira neza byose nziko iyo bigenze. Oya Shetani tubona twenyaza. Ngo kuri uyu munsi ibitungwa byawe isorisha mu buragiro bwagutse. Mfizi z'inka n'indogobwe zirima zizorya ubwatsi buryoshye. Bazoza barasanzisha igipawa n'ikiyoza. Ngo ku misozi miremire yose no ku mitumba ikirurutse yose hazoba imigezi n'imigende y'amazi ku munsi w'ugutikiza inganda, igihe iminara izosenyuka. Umucyo w'ukwezi uzomera nk'umucyo w'izuba, umucyo w'izuba nawo umere nk'umucyo urushitseho kubonesha incindwi nk'umucyo w'iminsi indwi, igihe umukama azotenga igikomere cy'igihugu ciwe agakiza ingoma n'inkoni zakubiswe. Ngaho tugiye kugendera, tugiye kuba mu gihe cyo gukizwa inkoni twakubiswe. Ninde mu Kristo yakubiswe n'inkoni? Sa ubundi Kristo ni igiti, mwe ni igiti n'Imana turamashaka. Ninde mu Kristo yakubiswe n'inkoni? Ni mu Kristo adamanya amasezerano atarabona gacu. Musa inkoni yari yakuye kirimba kwa Farawo, niyo nkoni yakubitishije umunyamisiri avuga ngo acunga umunyisirayeli. Niyo nkoni umunyisirayeli yamusuzuguranye. Niyo nkoni yahanishije abungere bariko baratoba amazi bariko baragora abakobwa bande ayetiyo. Kandi ni nayo nkoni yaragije inama zo kwati mva kwikura ku kirimba, kwikubitisha umunyamisiri, kwisuzugura mishe. Mwagumbize gatatu imbabazi. Kane kuyitabarisha. Gatanu Imana ikagusanga mucyo ikora yikoza. Ubundi nasohoka Imana kuri twe. Iki ni igihe Imana igusanga baguye ngura umukobwa uri ikikobwa cyiza kizungera ati gose ni wora ngabwira ngo uraburo nk'uwitirira ubwo buzungerezi bwawe sina. Nuri umushomeri mugorana inyatsi, urunduru ubushomeri ngaguma bakwiruka ko n'amafaranga yo kurinda. Nuri umushomeri ngabwira ngo wuzuze inshingano zawe wapi. Hari impamvu. Iki ni igihe cy'uko umukama gutenga inguma z'inkoni wakubiswe. Warababajwe mukama aza guhindurira amateka. Warababajwe urababara, uragogwa, naho utagotse bari naho mwaragotse. Mugaruka mu mbabazi z'Imana byose biravugika. Kini igihe cyo kuvuga uti kuko ingoranywe ubuzima ngo ngoranywe diploma, ngoranywe university, ngoranywe ubwiza, ngoranywe kwisobanukirwa, ngoranywe gitayi, ngoranywe urugo, ngoranywe agakiza. Kiniga acha kwitandukanya n'uburushi bw'ubwoko bwose. Kabiri
n'igihe cyo gutenga igikomere cy'igihugu cy'umukara. Ubundi igikomere ni iki? Igikomere cyo ku mubiri mwaza gukibaza igikomere cyo ku mutima. Ni kagahinda, ni wamubabaro, ni gwaruntu bitsi gwagutumye ubundi isazi zikurikira hano hari umwanda. Iyo mubona amashetani, abarozi, abapfumu, abaterekera, abasambanyi, iyo ubona uri umukobwa umuhungu wese akurondera kushaka mu ryamano, uzomenye ko hari isazi zikuduma, uzomenye ko hari umwanda. Isazi zikuduma. Uzomenye ko hari isazi zituma ayo mashetani zituma uko ubonye wese akubona mu busambanyi. Ibyo bintu birakomeretsa, biratundutsa. Kuba n'ubona akubenga kubengera mu misho. Kinige cyo kwitandukanya nabyo. Kinige cyo ko amatwi yacu yumva ibyorukitse igihe cy'imbabazi. Vuga ngo ninje mu gihe cy'imbabazi. Kubwiyo mpamvu turinjiye mu rugendo rw'Iranda rutuganisha mu kuba abana b'Imana bwite. Iyo niyo titre y'imisi 40 nahawe. Raba icyo wandika imbere yawe, raba icyo wandikira Imana. Ngo kandi umukama nakubona, umukama nakumva zo gutabara kubera iki niyakumva. Hari igihe wivugira ibifaransa gusa n'ibyongereza gusa utazi kuvuga ibishingiye ku masezerano. Reka sozere ngaho, ariko ndabatumiriye muri iki gihe uwo munsi wa mbere utangurana umugisha w'Imana, utangurana amahoro w'Imana, utangure wandika. 12 babyanditse suzuma, kuko tugiye kuba mu buzima kuva mu buzima bw'agasho. Abakristo mweshi muri mu mpimba nzobabwira ibintu sinzi uko bingana, bishobora kuba 140-130 bigaragaza kuri mu mpimba kufunzwe si biziriko bibosha amaguru n'amaboko byawe. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezereze, Imana ibarinde kubabara. Iyi minsi 40 umenye ibiziriko bikumuje. Ubona impimba wugaraniye, agasho wugaraniye, urufunguzo rwo kuvayo naye masezerano yo gutabagwa, yo gutenga umutima wakomeretse, igihugu cyakomeretse, mukama akagekeza kandi nguma zinkoni cyakomeje zikorereza mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'Imana bagabwa umugisha n'ubwiza, ukuri, ubwenge n'ubwiranda, ubasha n'ubudahangarwa bw'Imana mushobora bwose. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezereze, Imana ibateturure. Iyi minsi muzokira indwara, iyi minsi muzobohoke, iyi minsi muzoterwa iteka, iyi minsi muzoteturuka. Niwisonze tukubwiye twi mu gatondo dushiramwe n'abandi mugemo. Nuvuga uti ngiye kurya icya kabiri cyangwa icya gatatu cy'ibyo nahoramye, shira ku bandi musange. Mukama turinde kubabara, mukama twagurira imbibi, mukama dutetura makuba y'ubwoko bwose, mukama duha umugisha n'umugwiza, mukama tunezereze. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama.
uri umwami wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Imana iduhana umugisha twese izina rya Yesu Kristo turindwe kubabara twagurirwa imbibi. Ariko nongere ndabibutse sozere kuri itangazo imisi 40 nibatera ubwoba ngo gufunga ibyo kurya ahubwo ifunga ingeso wifunga imico kugira ngo dusangangure ibicaniro hama wifunge kuryajyanya Imana kurenganya Imana. Kurenganya Imana byifunge uzobukoze umve ngo ndafise igicaniro byo kurya ugabanya bisigaye Imana ikugirire neza twese tugirire neza. Amba ufunga ibyo kurya byo mugatima bavuga ngo ufunga imisi 40 n'ubushobozi imuzo kwigera muza muri gora ngo ikiniki ifunga ingeso wifunga ico cyose kibuza Imana gukorera muri wewe si byo kurya ngo n'ubudahangagwa cyane ku buryo bw'umwihariko abantu bagomba gukora mu kindi kirere mugabo n'icyo urimo kirakunanije. Ifunga kanwa karekare ururimi rurere wifunga ishari wifunga inzigo wifunga ubusambanyi wifunga inzoga wifunga iki utanga urunwa bw'ingwango n'abagabo ngo banywe ibikoma hari gihe muzasaga mukeneye amasere yari kugana ama prostate abaveko reka harabahetsi kuyamana ama depression gende wifunga inabi ufungura neza y'Imana ku buzima bwawe. Ni wifunga naho ube kumwe natwe mu gutegekanya kuzoraba abandi mwarahesaki muragahorana n'inema ya rudasumbwa mwana umugisha w'Imana murindwe kubabara mwagurirwa imbibe muteturwa amakuba y'ubwoko bwose. Amen. Ariko nongere mbabwire iki ni igihe kitari cyo gukinako. Iki ni igihe ushaka kwirukana umwuka wo gukenyuka. Iki ni igihe ushaka kwirukana umwuka w'ubukene. Iki ni igihe ushobora kwirukana umwuka w'inzigo. Iki ni igihe ushobora kwirukana umwuka w'inzara. Iki ni igihe ushobora kwirukana umwuka w'imiryane. Iki ni igihe ushobora kwirukana umwuka wo gusambuka k'urugo rwawe. Iki ni igihe ushobora kuvuga uti ndondiwe Uwiteka hazikiza umutima wanje ndondiwe Uwiteka ntandukanye n'igisuzuguriro ndondiwe Uwiteka nezereza umutima wanje ndondiwe Uwiteka no mu rubyaro ndondiwe Uwiteka no mu rugo. Erega n'ibindi byinshi byiyature kuko warahezagiwe komera Kristo ni muzima.